Mikotoksini. Toksini gljivica, mikotoksini koji se mogu naći u hrani, se izdvajaju od ostalih otrova po svojoj visokoj toksičnosti. Toksine luče gljivice koje se razmnožavaju u hrani, čije kolonije kad postanu vidljive golim okom nazivamo buđom ili plesnima. Filamentozne gljivice koje najčešće rastu u namirnicama i luče toksine su vrste Penicillium, Aspergillus i Fusarium. Čovjek se može otrovati toksinima ovih gljivica ne samo ako pojede hranu sa vidljivim kolonijama, već i ako unosi namirnice dobijene od životinja hranjenih kontaminiranom buđavom hranom biljnog porekla. Mikotoksini se kod životinja hranjenih kontaminiranom biljnom hranom koncentrišu u jajima, mleku i mesu, pa ih tako u sebe unose osobe koje konzumiraju takvo meso ili mlijeko. Mikotoksini su većinom termostabilni, tako da ih termička obrada hrane ne otklanja. Mada postoji preko 400 mikotoksina, samo neki se često nalaze u hrani. Aflatoksini, ohratoksini, patulin i toksini gljivice Fusarium, fumonizini, zearalenon, trihoteceni i deoksinivalenol. Prisustvo mikotoksina u hrani je znatno veće u nerazvijenim i zemljama u razvoju, gdje obrada i čuvanje namirnica nisu na zadovoljavajućem nivou. 4 najznačajnija aflatoksina su B1, B2, G1 i G2, a od njih je najotrovniji B1. Aflatoksine luče gljivice Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Kada se odjednom u organizam čovjeka unese velika količina aflatoksina, nastaje akutno trovanje koje se ogleda u toksičnom hepatitisu. Smrtonosna doza aflatoksina je oko 20 mg. Dugotrajno unošenje manjih količina aflatoksina deluje kancerogeno i imunosupresivno. Aflatoksini se u jetri na citohromima oksidišu u epokside, koji se dalje vezuju za azot na poziciji 7 nukleusa purinskih baza DNK, dovodeći do grešaka prilikom replikacije DNK. Ovakav mehanizam dejstva je sličan mehanizmu kojim alkilirajući citostatici ubijaju tumorske ćelije. Zato se aflatoksin B1 smatra za najmoćniji prirodni kancerogen. Citrinin stvara više vrsta peniciliuma i aspergillusa. Glavni toksični efekat citrinina se ispoljava na bubrezima gdje ometa sintezu RNK. Obično se nalazi u kontaminiranim žitaricama, ali ga ima i u fermentisanoj hrani, na primjer u prirodno fermentisanim kobasicama. Fumonizine stvaraju vrste Fusarium koje često žive na kukuruzu. Kod ljudi koji dugo unose hranu pripremljenu od kontaminiranog kukuruza, fumonizini povećavaju rizik od nastanka karcinoma jednjaka. Za razliku od ostalih mikotoksina, fumonizini su hidrofilni, a se u manjoj meri nakupljaju u masnom tkivu. U slučaju akutnog trovanja fumonizinima, kod pacijenata su zabeležene samo nespecifične gastrointestinalne tegobe, grčevi, bol u trbuhu, proliv. Vrste Aspergillus koje rastu na ječmu, raži, pšenici, ovsu i kafi stvaraju pored aflatoksina i ohratoksin. Ohratoksin se može naći i u nekim vinima. Ohratoksin pre svega deluje toksično na bubrege, ali u manjoj meri deluje toksično i na jetru. Imunni sistem, imunosupresivno dejstvo, deluje kancerogeno i teratogeno. Mehanizam toksičnog dejstva ohratoksina obuhvata primarno blokadu nastanka kompleksa fenilalanina i transportne RNK, a zatim inhibiciju stvaranja ATP-a u mitohondrijama i lipidnu peroksidaciju. Ohratoksin se posebno često nalazi u svinjskom mesu i mlijeku krava, pa postoji oboljenje koje se naziva nefropatija zbog svinjetine, posebno često u skandinavskim zemljama. Sumnja se i da je balkanska nefropatija možda uzrokovana ohratoksinom. Patulin stvaraju vrste Penicillium koje dovode do truljenja jabuka, trešnji, krušaka i drugih voćki. Patulin se često nalazi u soku od jabuka koji nije fermentisan. Ako se unese u velikoj količini, nastaje akutno trovanje, gastrointestinalna iritacija sa ulceracijama i krvarenjem,
a ponekada i oštećenje funkcije bubrega. U kojoj meri patulin deluje imunosupresivno i teratogeno još uvijek nije jasno. Trihotecene, kojih ima oko 60, stvara veliki broj gljivica iz različitih rodova. Nalaze se u najrazličitijim vrstama hrane. Posle unošenja značajnih količina dolazi do gastrointestinalne iritacije, krvarenja i povraćanja. Posle kontakta sa kožom nastaje lokalizovana upala. Trihoteceni inhibiraju sintezu proteina u ćelijama čoveka jer blokiraju peptidil transferazu na ribozomima. Gljivice koje stvaraju trihotecene su posebno česte na žitaricama u Japanu i Rusiji, gde su opisani brojni slučajevi trovanja. Smatra se da konzumiranje ubuđelih žitarica kod čoveka izaziva oboljenje koje se naziva alimentarna aleukija, oštećenje kosne srži, nadražaj gastrointestinalnog trakta, krvarenje iz nosa i usta, nekroza sluzokože usta, upala kože i neurološki ispad. Posebno oboljenje možda izazivaju trihoteceni koje stvara gljivica Stachybotrys chartarum, satratoksini, rioridini, verukarini i antranoni. Ova gljivica živi na vlažnim površinama u kućama i stanovima. Gipsane ploče, air conditioning, drvene ploče, plafoni, oštećene tapete, vlažni tepisi. Oboljenje se popularno naziva sindrom bolesnih zgrada. Pretpostavlja se da toksin koji se udiše u prostorijama gde se nalaze ove gljivice može izazvati krvarenje iz disanih puteva najpre kod novorođenčadi i odojčadi. Zearalenon je mikotoksin koji hemijski podsjeća na humani estrogen. Stvaraju ga pre svega gljivice iz roda Fusarium koje žive na žitaricama. Zearalenon stimuliše estrogene receptore i izaziva stanje hiperestrogenizma za koje se pretpostavlja da može kod muškaraca umanjiti plodnost, a kod žena dovesti do poremećaja menstruacionog ciklusa. Ipak potrebna su dodatna istraživanja da bi se potvrdila ova pretpostavka. U svakom slučaju, na mogućnost trovanja mikotoksinima treba pomisliti uvek kada se pojave neobjašnjivi simptomi i znaci oboljevanja. Hranu kontaminiranu gljivicama treba uništavati i nikako ne koristiti za ishranu životinja, jer će toksini na kraju doći i do čoveka.